balaanan. Solo dulu lagi. Sekotong. Halo Belsti, kita lagi di Sekotong. Baruan yang begawe orang Sultan 1000 bagang. Sekotong lebih Barang-barang. Kembara sebenarnya ada deketin siapa yang kebalik kan? Siapa? Udah sekarang ya.
Kira bareng kan? Yo. Hai guys. Belai nih. Belai. Mau sholat nih guys. Biar Sholat, berkah, guys. biar lancar. Tanggor. Rezeki ya. Guys. Sholat dong, sholat. Terus mari kita sholat guys. Sekarang mertakmis Tanggor nih. Mana nih? Ayo dong. Ayo dia. Jangan lah kesini. Pilih sandal. Sandal ya. Dakurin guys. Jangan lupa subscribe. Like, comment, dan share. Abadi. Sholatlah sebelum kamu sholat. Baik. Sampai. Mandi cepi lagi. Ano na?